بلکو عادل سر و هز و کس رادیو دنگیگن دنگی توی هاواتیا رادیو دنگی گلدن باشکودارین هجا ایرو 21 هزیران 2024 اینی لبروکسل ساعت نه لامده ده امین و چین سرسی به پیشکش بکندم دم آزادی ریبر اپویه لنابرا شمرق و جیناره شواته که مزن رودا نه کس جیانا خوش دستان شواتا کل نابرا ناوچر چنار آمده و شمرق آمردینه دست بکر به 17 گوندان کت جبر شوات هر یکم نه کس جان خوش دستان و به صدان کس بریندار بون شینین هرمی به درفتین خوش شوات و مراندن بانک جبو دستوردان جهوای یا جبو و مراندن شوات جی به برسوما جبر شوات مزن به سلوکاتی هفشاردار باجار مزن آمده دوان هاتون رو بریا کریزی هات آوا کرن شارداری باجار مزن آمده ده وسایتن و مراندن شوات بر به هرم شوات وشان دم پارتی جیراگان کو هودان انجبو و مراندن شوات تیره ناکن و گود ام بانک لهمو سازین بر پرسیاردکن کو بلز بکونا و لبو تبگریدن جنازه این دو کسین کو دو شوات دا جیانا خوش دستان هاتن و شارتن دو ساعتین شوه ده دنابر ناوچه خانا اخپار آمده و ناوچه شمرخا مردینه ده شواتک مزن درکد شوات بلاوی قادن نشته جیه جیبون لگوری دانه این دست بکه نه کس ده شوات ده جیانا خوش دستان و گلک جبیرین دار بون جنازه رسول یلماز و شیخ مزدمر این کو لگون ده کلکا یا گریدای شمرخی جیانا خوش دستان لگورستان تاخی هات شارتن هفسوی که پارتیا هرمن دموکراتیک DPP چیدم کلوچکون uçar و keskin bayındır parlamenterin partiya ve kevi u demokrasi ya gelen dem parti hevşardarın Ahmet Ali Umerdine u gelekes peştari merasıma ve şartına cenazeyan bu. دم پارتی جبو و مراندنا شوات بانک گرتگیلداری شوات لنابرا نافچیا چنارا آمده و نافچیا شمرخا مردینه ناوندا گشتیا پارتیا دموکراسی او وکیویه یا گلان دم پارتی دا خویانی اکدا دا خویانی دا هات گوتن کو هولدان جبو و مراندنا شوات تیره ناکن او هات گوتن رایدار بی کو درنگ بمینن دوی برنگه کی برفره و جهوای دست به شوات وردن هم بانک لهم سازین برپرسیار دکن کو بلز بکوین نوال و تبگریده شارداری باجار مزنا آمده روبری که کریز آواکر به سلوکاتی هفشاردار شارداری باجار مزنا آمده دوان هاتون روبری کریز هات آواکرن لهرم اکو شارداری باجار مزنا آمده لیا شوات هات کنترل کرن نها لهرمه پنج واسیتن تفاندنا آگر و بازده خباتن جمداندنه دومن هر وها شارداری باجار مزنا آمده ده واسیتن تفناندنا آگر شاندن هرمک و شوات لید دومه hayana درباره مری و بیریندارن دا آگاهی که زلال بدست نکتی شوات بر به مردینه وحدشه بلگودارن هجال باشور کردستان جی به بالافرین دولتا ترک شوات هر کدوچه مزند به گل برتکن خو نشان داده دجمه بو بمب باران و چکن کیمیوی جنگه کردستان و ایران دکه دولت ترکا داگیرکر بی کو یاسه ناو دولتی و پیوان شهر لبرچوان بگیره چکن کیمیوی و قدخکری لیدیجی گرلاین آزادی و جنگه کردستان بکارتینه لرما کردستان جی حکومت و به پارتیین سیاسی بقاسی دی خواستن هلوستک جدی لیدیجی وان کریارین هوانه ین ارتشار ترک نشان ندانه
Welatiyên Silêmanê di derbarê bombebaran û karanîna çekên qedexekirî yên ku dewleta Tirk li dijî gerîla û jîgeha Kurdistanê bikartîne ji Ajansa Rojnivîsê axivîn. Welatiyê binavê Mihemed Pişterî diyar kir ku aliyên peywendîdar ti girîngiyek bi jîgeha Kurdistanê nedane û got li aliyek bombebarana li aliyek jî hîna kîmyabarana rejima baz temam nebûye rejima İran û dewleta Tirk dest bi kîmyabarana Kurdistanê kirin. Bi karanîna van cûrên çekên kîmyewî xwezaya Kurdistanê bi awayek giştî têk birine. Mehmet Pişterî diyar kir ku ne hikûmeta Herêma Kurdistanê ne hikûmeta Iraqê ne jî netewîniyek bûyî li dijî zilim û êrişên dewleta Tirk bê helwest mane. Welatiyê binavê Ûmet Mihemed jî li ser heman mijarê wiha nêrîne xwanî ziman mixabin bi qasî ku dijminê me hene av qas dostên me nîne. Bi sedan salê gelê Kurd ji ber zilim û zora dagirkeran û dijminan dinale. Di dewamê de Ûmet Mihemed diyar kir ku dijminê gelê Kurd bi awayekî herî xirab êrişî ser Kurdistan û cîngeha wê dike û got cihên ku dijmin nikarin xwe bigihîne bi çekên kîmyewî bombebaran dike. Hinek kes û der ve hevkarî piştgiriyê dijmin dikin. Di dawiyê de jî Ûmet Mihemed diyar kir ku ew ê wek xelkê başûr bi hemû rengî li dijî dijmin û dagirkerî rabin û daxwaz ji civaka navê tevî kir ku li dijî bin pêkirin û bi karana çekên kîmyewî helwestek ciddî nîşan bidin. Belê gudarnêja em ê niha berê xwe bidin Bakurê Kurdistanê li Şemrexê hevşaredara bajarê mezin Hemdîn Demir bimereye. Belê niha pirsgirêkeke teknîkî heye dema ku amade bû em ê dîsa berê xwe bidin Şemrexê keresetê ku vê derê qewmiye em ê ji werê ragihînin. Em bi nûçeyên xwe berdewam bikin li kat salan diyaloga bi fikrên birêber Akorê pêk hat pêngava ji rêbera Abdullah Öcalana azadî ji pirsgirêkira Kurd re çareserî bi çalakiyên cuda dewam dike. Li çarçoya pêngavê de li gelek welatan rojên diyalog bi Öcalan re pêk tên. Yek ji wan welatan jî Katalanya bû. Li zanîngeha Valansiyê rojên diyalogê bi Öcalan re pêk hat. Bi beşdariya 20 xwendekarên zanîngehê yên Katalan fikrên rêbera pû hatin nîqaşkirin. Her wiha di nîqaşan de mijarên weke dîrok, erdnegarî û rewşa Kurdistan û tevgera azadî ya Kurdistanê jî agahî hatin parvekirin. Rola jinê têkoşîna parastin û azadiya jî mijarên nîqaşiyê bû. Devereke din ku di çarçoya pêngavê de rojên diyalog bi Öcalan re hat organîzekirin jî bajarê Sao Paulo bû. Rojên diyalogê li zanîngeha eyaletê ya Sao Paulo însan hat organîzekirin. Diyalog bi vî sernavê pêk hat. Dengê şoreşa Kurdan, konfederalizma demokratîk tevgerên jinan û jinolojî. Sî xwendevanan nîqaş birê vebirin. Zêdetirî 5 kes jî bi dîmen beşdarî nîqaşan bûn. Di nîqaşan da fikrên rêbera Po û bandoravî ya li rojhilata navîn hat nîqaşkirin. Her wiha qîsekeran di navbera Brezîlya û Kurdistanê de hatkirin û pirsa gelo mirov çawa dikare fikrê rêbera Po li Brezilyayê pratize bike hatkirin. Fikrên rêbera Po li Finlandiyayê jî hat nîqaşkirin. Nîqaş 16 Haziranê li Helsinkiyê, 19 Haziranê jî li bajarê Turku pêk hatin. Belêgudarên ja çalakiya nöbetê didomin Qayûm Diz û Dize û Colemergê bi cihime çalakiyên nöbetê yên piştî girtina hevşaredara Colemergê Mehmet Sıdık Akış û deste serkina şaredariyê hatiye destpêkirin dewam dike. Li Amedê nöbeta li dijî tayînkirina Qayûm li ser şaredariya Colemergê li ber avahiya şaredariya Bajêr hat destpêkirin dewam dike. Di nöbeta rûniştina doh de îro de dengbêjan stran gotin Parlamentera Dem Partiya Halide Türkoğlu ji tevlî nöbeta rûniştinê bû. Li Êlihê jî çalakiya nöbetê ya li ber şaredariyê dewam dike. Rêveberên Bajêr û navçeyên yên Dem Partî û DPP têja û nûnerên rêxistinên civakî beşdarî nöbetê bûn. Li Edenê jî çalakiya nöbetê li taxa Barbaros ya navçeya Seyhanê dewam dike. Polîsên Tirk
به بهانه کو همو چالاکی قدخنه جه نوبت دور پیچ گرن و هفدان نوبت آسنگ بکن گرسیا گل پانکارتا شارداری آمیه ام دستورینه دست سرکرنه وکرن به چپک و دروشمیان هلوستا پولیسان شرمزار کرن لسرناوی گرسیه هلسروک دم پارتی ادنس سیفتین آیدمر آخی و دیار کرکو او وک ایروژی لقادانن او وینا خود پاریزن آیدمر گود اراده آیده گلن و حتی قیون بچه ولی کلان آمدن چالاکی بچه بکو دروشمیان بداوی لوانی جی چالاکیان نوبت هات دست بکرن لوانی لدیجی تایکنا قیوم و لشارداری جلومه که پارتیا و کمو دموکراسیا گلانده پارتی چالاکیان نوبت هات دست بکرن ده چالاکی کو لباخچه شارداری هات دست بکرن پانکارتا لسر امر نادن قیوم بیناگر ناس بکن نویساندی هات تالخاندن رخستنین پارتی هرمن دموکراتیک DPP باجر و ناوچه تevgera jiner azad teja komele alikariya bu malbatên girdi û hukûmxwaran re tuayder meyader artîsa platforma kedu demokrasiye endamên mirsadayekên aştiye rexistinin civaka sivîl û gelek kes tevlî çalakiya nöbetê bûn hevsûrkeden partiyê bajer Veysî Dilekçî ku di nöbetê de axivî got polîtikaya bingehîn a desthilatê AKP MHP bêhukûkiye rejima qayûmtiyê jî dêwateya esasgirtina vînagelê Kurd e em li vir bank li hemû muxalîfetê û hukuknasan dikin qayûmtî li vî welatî krîza aboriye qayûmê beddalî û bêhukûkîtiyê lewma divê qayûmê tayînê şaredarê Colemêrgê hatiye kirin neyê qebûl kirin qayûm tenê ne meseleya Kurdan e îro li gelek deverên welatî xwe dikujin ji ber ku nikarin debara xwe bikin wê ev bêhukûkîtî îro sibe li tevayê welat belav bibe Dilek canî ziman ku qayûman bi milyonan deyên li dû xwe hiştine û bank li herkesî kirin ku li dijî qayûman tevlî çalakiya nöbetê ya li ber şaredariyan bikin. Bele heval Hamdin Demir Dembaş heval Hasan Demir bele Kerem bikin emve godar dikin agahiyen dawi şeremeçiye anaha rewş diçi astideye emve godar dikin Kerem bikin agahiye dawin le gundi keleka çeme başan bi Türkiye emjer dibin Yücebağ bele Yücebağ mahallesi işte em bebejin yani toprak bütün nemayı güçlük şevitiye bele o anaka çar hab jiyana hoş destane na televi her ne naciye kut bahsediki çar kes jiyana hoş destane eri cez bastikim vi gunda tani emer vi me psvami menvana bele çar kes jiyana hoş destayı دو حب آنها که لگند بشارتنه دو حبین آمد لارشترما هستانه سینه و دو حب جی از آنها که از و حمدین باشخان ام آنها که لعرفا او سماع یانق بولمی دو حبی مجلوی درانه او جی yani çava bevem ستابیل yani اوجی به حکمه دفیشیدن yani روشوان گرانه نگین سبیجی o 4-5 kez jî li fakülte Amedê ew jî yanî duruma wan jî divê axire tiştê ji war bidê wan ka bidê jî ez karim bersiva û jî bidim belê dixwazim vê pirs bikim gelo niha rewşçiye xebat didomin yan jî niha rewşa dawî çi ye rewşa dawîn
ana ka le keleka çemeraşa ana ka tu agir magir tüne ne may zaten bixwe miriye Hatı. agir sadece belediye ma mazi da gati müdahale kiriye ev ji imkanı ve yani qaysa imkanı ve zaten imkansız bu kesini kar bu agirane müdahale bigre qaysa wan kiri agir bixwe miriye Bəli. tu kesini ati müdahale vi agiran ne kiriye o ez karim var rejwar bivêjim yani. Bəli, em gelek spas dikin sereve sahibi. Sabe Sere gelek kurt sahibi derbas buyu be. Kereseteki gelek bilmezim. Sereme gişa sabe. Bəli. Sereme gişa sabe. Em gelek spas dikinden başkavat be. Sağ ol. Den bağıştım var. Pelegodarın icajının tol hildir, letici deste serkina irade çalaki kirin inisiyatifinin tol hildir ragahand gule hemberi deste serkina şaredarya cüle merge şevasizdi gulaneli 4 noktayın taha alın tepe ben tanin agir ve xistin u bütündi bersivdan dagir kirin ketin tahi. Hat ragahndun ku jidu baskan ve bu molotofan vasayiteke zırkı ya bitipa akrep xistin u bitemami şevutandine. Leguri daxuyani du dagir kirin duhundure vasayitede بگرانی بیریندار بونه. دادا خویانی اینسیاتیفی ده هات گوتن نتیجه دسته سرکنا شارداریان و چالاکی انخواهم بزن بکن. پلگودانی جمعن و چین داوی پیشکش گیرن امت ساعتین پیش تجی امی بره خواه بدن باکور کردستان شواتین کل هرم درکتیه امی نوچین آگاهی داوی جبوی راگینن آنها خاطر ودن باش.